Kako je lijepo razgovarati. Osjećaj je tako fin i topao. Osjećam se kao nikad do sad u životu. Uvijek sam željela sestru, a imam samo gomilu braća njih sebe. A onda sam ja naišla. Cijeli život sam okružena momcima. Volim momke. Zaista mi se sviđa Karl Henrik, ali znaš ako kažu da se samo jednom u životu voli. I vjerna sam. Jednom smo Karl Henrik i ja iznajmili kućicu kraj mora. I bio je jun i bili smo sasvim sami. Jednog dana Karl Henrik je otišao do grada, a ja sam otišla sama na plažu. Tamo je bila još jedna djevojka i nas dvije smo ležale jedna pored druge i sunčale se. Potpuno nage. Na glavama smo imale znaš one jeftine slamnate šešire, ja sam oko mog imala plavu traku. I tako ležala sam, bacajući pogled ispod šešira na pejzaž, na more, na sunce. I iznenada vidim dvije figure kako skaču po stijenama iznad nas. I sakrili su se, izvirivali povremeno. Dva momka gledaju nas, rekla sam mi. Zvala se Katarina. Pa neka gledaju. Reče mi i okrenu se na drugu stranu. Osjećaj je bio tako čudan, jer sam željela odmah da ustanem i da obučem svoj kostim, ali nisam. Sve vrijeme sam ležala, bila sam mirna, uopšte nisam bila zbunjena. A onda su ovi momci prišli bliže i vidjela sam da su bili su užasno mladi. A zatim jedan od njih je došao skroz do nas i čučnuo pored Katarine. I Katarina se odmah okrenula i rekla mu, a zar ti nećeš doći ovamo sad malo kod mene? I onda ga je uzela za ruku i skinula mu pantalone i košulju i odjednom je on bio iznad nje. I ona mu je pomagala da uđe, a njegovo lice je bilo skroz do mene i bilo je svo naduto i crveno i onda sam i ja rekla iznenada, a zar ti nećeš doći ovamo sad malo kod mene? I onda se on izvukao iz nje i pao preko mene skroz čvrsti i sve nekako bilo spremno. Ja sam svršila odmah. Moraš i da shvatiš to. A tamo sam htjela da mu kažem, budi pažljiv da ne ostanem u drugom stanju, ali je svršio. I osjetila sam kao nikad do tada kako je neko poprskao svoje sjeme u mene. A onaj drugi momak je sve vrijeme sjedio na nagibu. Katarina je i njega zvala i skinula mu je pantalone i počela da se igra sa njim. A onda ga je stavila u usta. I onda je on svršio. A ovaj prvi momak se toliko napalio da smo nas dvoje počeli opet. I bilo je isto tako lijepo. Kao i prvi put. Onda smo plivali i razišli se. A kad sam došla kući, Karl Henrik se bio vratio iz grada. Večerali smo i popili vino koje je donio sa sobom. I onda smo vodili ljubav. I nikad nije bilo tako lijepo. Ni prije, ni kasnije.
A onda sam ja zatrudnjela, naravno. Karl Henry, koji studira medicinu, odveo me kod prijatelja koji je izvršio abortus. I bili smo srećni. Jer nismo željeli djecu. Ne baš tad. U svakom slučaju. Nema smisla. Nema. I ništa se toga ne uklapa. I onda dobiješ nemirnu savjest zbog malih stvari. Razumiješ mi? Šta se desi sa svime u što vjeruješ? Šta? Ili možeš u svakom trenutku da budeš jedna ista osoba? Hoću reći. Jesam ja bila dva čovjeka. Ja tamo na toj plaži i ja ovdje sa tobom. Bože. Postajem smiješna. Nema razloga da počnem da balavim. Čekaj, doneću maramicu.